mwancho murigereri bwensoko TV oboroso bwo mugusino botuko bondo buyana inde tukomera na chinsa isato chiaboro botuko erion komanye amayasenkere y'obwekerano burabasaki baito bayariganira itiko rigima bunabereka gokorekana kurwa sebinyoro nabwe kuru chinsemo au ime na isiko yense yaito ya Kenya bwati amajaya gwetera senkera y'omutandao bwekerero Facebook nabwe gasensemo y'omutandao o YouTube Ensoko TV asigati aria tokwariganete asobotuko babono ngamona yayiga akubwati asenkera yoko yachutia Elietariane Ishmael Mogere asumu chakano mubiro bw'omusacha yomo uyu utaramanyikana gwikabono nigo tokire gusa nigo toka gokenyire nebibago emambya rero myekenyoro ky'omuchanga kyango imiye wadi ya bombaba ensemo yebunge yabo machoga barabu nigekagere buna nigo mubiro yo aretu asayo nabanta bakagere gusagana abanyakenyoro abo baringe kuru amatanga na kubaura epigipigi tomonyoro musakito Dominic Nyabutonderi na roboti orwase obwagare Omubere w'omusacha w'omunigo toka wekenyanirie mambya rero mekenyoro ky'omuchanga kyango ewadi ya bomba bebunge ya machoga barabu county ya Kisii korengana n'abamenyi borogongoro iganigo batwerera buna nigo musacha yatamanyire gikormono kyamentero bwoba asaba menya baiga no gukumie twaboka bono mambya twanyorera omubero bekiranga nerikoriria itaiga omubero natanachire akabanjiro twaregana suguri kitogorera cyeto mbali tomero omubero tugutire para igitutanya korora ana bande dokumenti mubere ndoranyumanya buya lakini omwana oromoke uitire tari buanga antora mumanya bakabona taraba identified wana abantu baito besangaete kera antora manya muntu uyu ana mangana twarorira makongu tutana korora konya tukuigwa bono tukumira omubere iga kinonye no yokore taya igo itito omwana bwo muntu ngenje obegete njira oyokore taya tiga masabasabu aberu nanda ichangame ekogera akorete gento ky'ogukumi esanga abantu bakumeti baijani tebatigire kigasi aba bagocha korigereria ikiara abantu bumna baro magino muntu raitwa nande oyo naitirwe nabandi mbaite twesa matanga gakio togosobe serikali tubekire botukio bonne mpaka gaje stomenyete otokorona gaitwa tinda muinda na ikumuyi nande engumbu na ngumbu yende zeito nande nanyorere umusawo murabu itirwe taramanywa nande tararorwa abanyakenyoro abesokia sobonge nigo basangana into asikeri batumanyi buna nigo musacha yakagere go iterwa asangao na okobwa goika asaya iga twajere twanyorere kene muntu initire lakini wine korekana manyinga tayo gaite twakare tuga arjiro botinjire cyakire nga abantu mbakire myoro cyangoruguru yakorokana abantu bari gweta oyo bari kumera bamakore ibintu batagete nigo yatebekanire buna niga abantu bataramanyikana gwikaboniga basaga n'abanyakenyero abari kurwa samatanga ya mwime ya kyango na kubura epigipigi asabona abamenyi babo boerere gekorekeiga na gwechanira aho kyana na kuborendi asaba tukabwango iga nande dokumenti nsabu na totenene iga rogora kega matanga na araroro abantu bari kurwa matanga butuko mbaite tunekibete butuko yo maka urwe pigipigi n'abandi bagahitubo bari nyagitari boniga gotogo sabange serikali nya rekomendo uborendi ansemeye nakobwati kumanyanga ngegenderete esengenjo bono bana inji totete kubogoli eseli soko boko goito totete tumanye serikali bwati na gotwali chibu na kumanya mono oyo itere tuga sobongai wiki ne moyere ko tunyaka batoko murekere ikoreke ngamneke kura sorogongoroiga aseboniga abantu bonsi gose chiamate chitabwati omwancho basenka yabo banyarko bautarigeta senke banyimbo kyamagena gusikogenda asenke ndinya gitare ne yogembo likumanyanga oyo goitwa no mwancho bogose tariere kuripoti senke na mbema gian Soko TV kurega sekenyo kyomuchanga kyango kigotoka gaigase ward ya bomba webunge ya machoga barbe county ya Kisii retariane Dominic Onderi Nyabuto Gotigana nayo mwancho murigeria abo bisabo botukikurwa se county ya Nyamira nigo bayutindo kwiro mubere bw'omusacha yomo oyitetwe na gutinde kwa kibobisi asenka yaye atamenyeti abo bisabo nigo bayika senka ya Mishek menye imeyekenyoro kyanya mwanga sub county ya Manga na guchaka emiroberi yo gutindo kora omubero yo na kuyira senkendu ya Nyamira abwase obotuki bogenderete eri kumanya abaikiranetie egekorekyo neganga yabo nyagusira nigarenge omugwakile oyo ugakorire emirimo imeyomuchie obusia kuna mahindi hapo mnaona
tukaingia kwa hiyo mahindi, tukaanza kutafuta. Sasa tunaenda, mvua ilikuwa inanyesha mbaya sana, lakini tukavumilia, tukatembea hapo. Ndio sasa watu walipokaribia hapo pale, nafikiria mmepitia hapo, wakajaribu kudunga, walipata kumebaririwa. Sasa watu wakajiuliza, nani huyu alikuwa anabariria hapa akawaja kwingine kule, a small section. So wakajaribu kudunga fimbo hivi, wakidunga moja hapa inaenda chini, wakiweka ingine pale inaenda chini. So wakasema hapa kuna kashimo. Chifu akasema tafadhali hebu kuarusa hapo kidogo tuone kama kuna kitu. Kuarusa hivi kidogo, mkono ikatokea. Sio kirefu kubwa, ati walimweka tu futi 1.5 ama 2. So tukaona mkono umetokea na harufu ikatoka hapo kidogo. Chifu akasema hebu fungua tena kidogo, tukaona tumbo, tukaona miguu kiasi, sasa tukasema yes, huyu anaonekana kama mjamaa ndio, sababu tulikuwa tunatafuta mwananchi ambaye kwa sasa vile inaonekana ni kwamba aliuawa na akazikwa hapa karibu na Poma, na imekuwa ni jambo la kero sana kwetu sisi kama watumishi ambao tunapigania maisha ya binadamu. Imeonekana ni jambo ambalo si nzuri kabisa, na vile nimeingia katika Poma hii ni kwamba nilihusika karibu sana kwa kuwabatiza hata wengine wa familia hii, na bado jambo hili kufanyika limekuwa ni jambo ambalo limewasumbua sana kama familia. Vile mmeona wamehusunika kwa kumpoteza ndugu yao vile Chumuliri ebarasa y'abagavara kubwatana n'abakora emirimo ase sector y'obochenu kuru ase county au imeyense nigo litkolia rero basiolire umurubirio oyo gochekoene ky'omusubati tayo gochegusira obugima bwaye nabo igogusira omwana oye chinga kichoko ibara ase boigo baruro kubolia gochia ase serikali enene koene kya emeroberio y'obobwenia gwetera ase umurubirio sha ngo konyore ase abasubati chingaki bakoibora tomonyore musakyo ito Linet Nyambane na roboti urwase obwagare. If you never got a chance to live when your mother was giving birth to you, you'll not be where you are. What is it that you're passing a baton to the next Kenyan to ensure that you safeguard that life of a mother? Because we say a life of a mother lost is actually a life lost. And we are challenging the governors. We all know that the commonest complication of delivery and childbirth is bleeding. Blood should be waiting for mothers in hospital. We should not start looking for blood when a mother has started bleeding. Ase omoyega oikeranwa negati abagabana boigo abarayikorwa ase sector y'obochenu nigo bonsi bakwanire ase riogi erimo riobuyaboreo bukobwaterana erikwenekia ebikore by'abasubati gosiri obogima nkwera bire imeyense. Every woman, every newborn, everywhere. And I think that it should be a mantra that stick to your head, to our mind when we leave this room today. Sitting down and discussing the loss of a mother or the loss of a newborn has been one of those very difficult moments for me. I think the most catchable word there is preventable maternal and newborn mortalities. Nigo abagabana bo bakwaneire emeroberi babekire erikwene kyango ikarani bare ekerenga kyomoroberi oyo. Counties have involved or they have partaken to construct and equip modern maternity and newborn units that are rising in number in Kenya every day. Expanding community health system to ensure early identification and referral of pregnant women, recruiting and training skilled birth attendants, strengthening emergency and obstetric and newborn care, integrating MPDSR process into county health plans and accountability frameworks.
ase nkwana yaye omugavana bwe county ya Mombasa eyasomwa n'omugavana bwe county ya Nandi igasingereire gukwanira buna gwika bono niga basubati bagusiri obugima egento getabwenereti kobeo nigo bono baruro kuburi gucia serikali kwenekia omuroberi bw'obochenu sha nkoruoro bokoreri ase chinyagitari chechi dispensary. For us in Mandera, a dispensary is a very important facility for us. Dispensary, the border of Ethiopia in Mandera North or in Mandera West is Aga and Nairobi Hospital of Mandera. Ayuo ni gachire chingaki abakenya bagendete gusegeta eserikali enene kwenekia obobwenia bw'abantu bonsi bw'omuroberi osha nkweneki ubore gochia ase abasubati bakwibora nonye nabo nigo mupira urutiro gochia ase chiserikali chechi county kwenekia musubati tayo nabo igo mwana tayo gusiri obugima bwae chingaki akwibora ngoripoteria Ensoko TV kurugaiga aso mucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Ase ensemo yende waziri bw'obochenu Aden Duale nigatebire gwetania abakenya chimilioni 25 nigo berikire ase omuroberi bw'obochenu osha gwetera ase chisimi inse y'omwaka oyomo kagokwara ase gekaro kiege science gyokoringoria ebintu by'obobwenia ime Africa ase county ya Mombasa munyakero bwa bodi ya Mariogo John Munyo nigase ensemo yaye aborira aba Africa ose abarayi ba Africa kugike nibo asa Mariogo ne chichanjo asayenekire muno rogongo rwa Africa nigo rukogora Mariogo ebirengo 90 ase okorosi wa Mariogo ayo alase kerengo geinse mono. 27.5 million Kenyans at the tab of their phones register with the Social Health Authority in the last 1 year. That's half of our population. So universal health coverage is a reality and a fact. If half of our population are registered, and in that digital superhighway, we have a component with the Pharmacy and Poison Board. Number one, nobody can dispense any drug in our country if he's not a pharmacist. We are at the moment importing 90% of medicines and producing less than 1% of vaccines. This is a critical weakness we must address as a continent. Over the past 10 years, Africa Medicines Regulatory Harmonization Program has been the cornerstone of our efforts, building robust regulatory systems from the national to the regional level through guideline harmonization and digitalization. We have reduced counterfeit and fake drugs in our country. Thirdly, we have introduced in our system an app called Track and Trace. So we can trace a particular product, pharmaceutical product, from the patient all the way to the Asense muyende abangena kurase county ya Nyamira niko bayirwa basemi igoro yechinchira chingi yacyo Konya nabo igo kwelgeria mabaga ase birugo bya gisiasa wasemi obwo niko bwarwegwa aso musangirekano bwariganiwe ne kiama kya UPA go kubwatarana na CMD gose Center for Multi-Party Democracy gati abarayibekera na aso musangirekano oyo ngamono mu MC yo muchore Damaris Nyanchoka oyo ba esegetenene kwegena buna nabwo nabarabwo nabo bakoba abaraya samatuko ankyo ase obochori brachi kobwati Monyoro musakio tu Wycliffe Orenge na roboti urwase obweme mono. Abangina kurwase county ya Nyamira nigo bayiro basemya igoro chinchira chingi yacho kamanya nabo igo kweligeria mabaga ase birogo bya gisiasa bakoragwa no mu MC Damaris Nyanchoka oyo na ndoro mokobanyi bo munyakerogo ase kiama kya UPA aso musangirekano oyo owareganiwa ne kiama kya UPA ge kubwatarana neli shirika lya Center for Multi-Party Democracy nigo bayiro segetene na kwegena buna na barabwo nabo bakoba barayi ntubune party ya UPA nigo twachagaga Nyamira ase nginchi yogo chagosemia bangina obuya bwoborayi naribaga lya bangina asoborayi igo nigo twatwarira umukutano orenge omuya sana abangina babere bakwegerwa buna babwenete kwenyorera ribaga ase oborayi na ase birogo ekeroktoranga singa kinga keji chobo chori jinsi tutakavyojiweka katika political parties ili wakati wa election na nomination ikifika tuwe we belong to a place onye buna bangina abange gotomenyete kali ntuli kunyara kurwora kini rero gotwisi bitwa jaga guardian esauri twataka
ukwanira uburai bwitu tubwate 2027. Kitu ingine wamama vile tumekuwa empowered. Vile tumekuja hapa we are strong. Tumeamua turudi nyuma. Ananake nigo Damaris Nyanchoka atebire buna nige kiama kia UPA kiri negange nene ko barenta abanginamo bogocha umwaka 2027 ekero twarigereria ase statistics chiabere chigokorwa abangina osekurwa ase county chitu chia Gusii niga abangina batigeire kiroge kemo gioka kia obo women rep lakini rero nigo twigerigu na abangina na barumba bwente gochorwa kurwa ase birogo byo MCA bachoru nonye no governor bachoru nonye no senator abangina bogo bachorwe buna ababunge ose members of National Assembly ekina kitu abere to kwegerwa rero na abangina baire ribaga ekine chinga kiense yakire abangina mbaba bagotigu chikoni abangina besoki abasibati besoki no ena barabake erinde kiro monto enyorere ribaga asenginje yogosoa ekemina neke kegocha mutu nigo boigo baira ribaga elio ko basaba babachora ba MCA bali bakomasira mutiangi asobachori obuo boke bali bosio asechi ward bune eria nyamaiya ekerenyo amona nyansiongo bunenchera ya moyo korokia obomo mu Gusii abangina abuna barbo igontwira ribageri asogwakira umusike Fred Matiangi kera nere no arari twateba chikure chichiro nigo chirasogo pima na chinguru igo bono twira ribageri asogosemia abangina abu kurwasi chiwadi chenya maiya na abangina bekerenyo na abangina banyansiongo abuna bwa abangina mono twabwatega iga itukerio abantu abu baba ababui ebitolengerere tigokora number 2 ntubwa ambiwa wakati wa kura vile wamama tutajihami vile tutajihami na vile tutafaa ndio tuko supposed tukulinda ikura yetu mpaka mwisho kama saa hii election ya Kerenyo iko na vita kali na hizo vita sio saa mtu tuko tu vita kwa kijana yetu Matiangi na Ruto sio ya Ongaro na Menya basabire tuwanja kongano ne chibesa elio gwaka chikura asenchira etabwanera team timo ngainwa chibesa nchiba ngaina lakini mutwara stand chibesa ne cheto chiro chikalie chepona asikariragira lakini mwana ito Matiangi nere korugora limo mobosoku acha gosekererwa acha gekoramwa abasaba igo nigo babori gwetanga kurwa asogotume ko bobe n'abana siasa rekoreta chiburuburu chage siasa asemesangerekano ongea na bwana yake na bwana yake anampatia okay just go ahead enda ulisa kiti sasa vijana wetu tunawapenda sisi kama wasasi ukiona mama akisemama kuulisa usimutusi musupport huyu ni mama wako au it is your sister tukikuja njia nyingine msipatiwe pesa kurangaranga huko na huko hapana inko reporter ya Ensoko TV kuronyamira eritoriane Wycliffe Orenge Miyamano Moseke Wycliffe Orenge na roboti urwa se obwo imemono gusa se obwo gare kusikomutu asaya batkene na siasa chabo choryoboke bore busio abarayi bagusire serikali bakoragwa no muchifu Whip Silvanus Osoro mogachiwe kiama kia UDA Japhet Nyakundi umubunge bwensemo ye bunge ya North Mugrango Joash Nyamoko n'umurayi wabangire county ya Nyamere Jerusha Mumanyi gati abande ingo bagenderere kubike kambia se wodi ya Nyamaiya kumusira umurwaniriri bwo MCA wetere kiama kia UDA asobo choryoboke Thomas Nyadieka bagokwana emeye ya miruka ni gabarayi abu bagenderere kwegerera umurayi bwense Dr. William Samuel Ruto n'emiroberio ya magenderero igaria karedebeye ebeye omogocha bwango litugerie likale bwango mwategereye amuriere mu mwangaini wati mu mwangaina wati mu mwangaina wati juzi nilisikia jamaa wengine walikuwa wanasunguka hapa ati wanasema UPA unane party yo muntu gete imumata na UPA party leader ya agoro kwa mosinyaliwo ekero tu agwate to problem igaiga kero mwana olio ngoro kungi jo siema sirete ekero tu agita sama tanga omo governor ga tebete ga to ba acting MCA mwanya karaga ujabele ya seyu na nende wana tola tere candidates za UPA ntoko musko nero nalio balegas konya gogo itegento kia omano oira ngora dalibo ekyara tutagetekero monto abo moya bakatitalikirenga elindo chigwaka chikura na ino abana mora morenda abana baino muna twabungire chisukuru renda abana kabisa inare chikumwenene elindo litukeria nyoro marembe ochigwakere nyandie kagendo ki Tigeta chane
tigatutie mane tokoreki torete na basani ga mwanjiranire arena yo waziri wa leba Alfred Mutua nigaburira abamenyi borongo rwa Eastern kubwatira na serikali ya Kenya kwanza ilikuwa nyorera magendero. Mutua nigaya kwa naya asetaro yo muraiwense Dr. William Samuel Ruto ase county ya Kitui. Asetari yo muraiwense nigabwatuka title deed na kubaliera abamenyi bense meyo chira cha magendero uno kubarosere chipara chinyumba cheligulire inse egati ya yande amange. Tomonyore muri Keito Deborah Kirbo no roboti urwase obwime. Nase county ya Kitui Chingakio Muraibwense akoretaro ya magenderero asense meyo umuwazili oleba Alfred Mutua nigate babuna orogongorwa bokamba ndoli wanchirana kwa baisko ya serikali ikiagera nigorwa peireme ya serikali ya miaka yonsi. Sasa sisi tunafanya nini huko kwa opposition? Hii tumedanganywa kwa muda mrefu, but enough is enough. Enough is enough. Hawa vijana wote hapa, hawa watu hapa wamechanuka macho. Hii siasa ya political poverty strategy, ina hiyo siasa ya chenga hapa ya opposition, sisi hatutaki, sisi tunataka maendeleo. Asenkwa na yo Muraibwense William Ruto nigabenekera amenyi bense meyo gotia ko baroseria chibara chinyomba cheligo lirianse chichiro ne chinyomba chibaro chiaboro kiwa boigo nigaenekera basaya bense meyo konyore meremo Chingakia rwa title deed eribweyemo ne chimisano. Mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kitui County pamoja na Mwingi pamoja na Kamuongo. Nyinyi mnanisikia? Na nimekuja hapa mambo matano ya muhimu. Na nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Jambo la kwanza, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya barabara yenu hii. Tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostels. Mimi nimekuja kuwaambia watu wa Kitui, serikali ya Kenya tumetoa 15 billion shillings kupitia kwa housing fund, ambayo sasa tutawajengea nyumba 6,000, tujenge soko 11, tujenge hostels ya watoto wa hapa 6,000, tuhakikishe ya kwamba hii Kitui inabadilika. Muliniambia ya kwamba wananchi wengi hapa bado wanaishi kama maskwota. Mtu anaishi mahali lakini hana title deed ya shamba yake. Leo mimi nimekuja hapa na hati miliki 15,000 ya watu wa hapa kwenu. Omokonyi bwo Muraibwense Kiture Kindiki nigamwoko boko Muraibwense asoko gendera kolenta magenderero asense mei ya bukamba asaburi abamenyi bense mei yogoso ime ya serikali Chingakio mugavana we county ya Julius Malombe asingirira gotabuna Chingakiechi nicho gokorera abakenye meremo. Tunakushukuru kwa sababu hii barabara ilikuwa imekwama for more than 8 years. Na leo tumekuja kusindua kusikanishwa kwa hii lami yetu kutoka hapa Kamugongo mpaka Kandwiwa, na mumesikia rais amesema after that atatusukumia pale Kyuso iende mpaka Seikuru na baadaye ifike Usweni, ifike pale kwangu nyumbani. Ndio kuwe na shortcut ya kufika pale kwangu nyumbani. Watu wa area hii we are one, ama namna gani jameni? Si soko ndio hii? Si rais ametujengea soko? Si umesikia title deed na stima? Sasa ni wakati wa maendeleo. Unasikia? Wakati wa kazi. Aya ni gakoreka Chingakiense ya Kenya yiroberetie gosoa sobo cholie bonene bumwaka chiri bwibere ne 2025. Masoko ijengwe. Maji ipatikane. Mwenda Kiwu. Deborah Kirbo, Ensoko TV. Biyamano Deborah Kirbo no roboti uru. Omo waziri bwa mangade chinse chesiko Musalia Mudavadi nigaruru kubolia woko bwaterana no bwasioko asichobisi ao che serikali elekwene kichire chense che serikali ya Kenya kwanza ngwekera na chirubusi bwo mwaka wechile fuibere 2025 nebere. Mudavadi kawo kwara sege karo gya kabire kya National Development Implementation Committee NDIC kyo mwaka wechile fuibere 2025 nigatebire buna metienye tikarete ne yengincho yokwenekia obokoreli obuya kurase serikali wetera sabaraiko bwaterana. We are now 20 months away from the August 2027 general election. This remaining period represents the most critical phase for the administration to deliver on the promises made to the Kenyan people under the Better Plan.
Kenyans' expectations are higher now more than ever. As leaders, we don't have the luxury of time. In 3 months' time, we will enter the penultimate stage of the administration's first term, which calls for greater urgency in service delivery. Amidst all these pressures, we are alive to the headwinds from the global economy, waning development assistance, mainly concessional resources, geopolitical changes, and uncertainties arising from the ongoing trade wars. As a result, we must become intentional in our external engagements and push for expanded trade and investment opportunities and innovation-led development. Internally, MDAs must intensify their focus, accelerate implementation, and ensure that each program produces visible, measurable results that touch households, communities, and the economy at large. In education, there have been interventions that have produced remarkable results. The school feeding program, for example, has been a game changer. In 2022, there were 2.2 million learners in our schools, but with the introduction of this program, the number of learners in schools rose to 2.6 million in 2025. Furthermore, we have constructed 23,000 new classrooms and employed over 76,000 teachers. Ase egeikare kubaigo kia National Development Implementation Committee NDIC mo waziri wekigancheka na John Mbari nigaerere meroberio serikali yabekire ase ogwakana esira yense. Actually, current account deficit is one of the contributors to the fluidity of the currency. When you hear people complaining why our currency is basically stable, tell them it's because our current account balances are also stable, actually doing better. We are doing better in terms of exports as opposed to previous years. You can see the exports are growing. Our forex reserves is showing, is very healthy at 4.9 months of import cover. Remember, the East African community rate is 4%. And we are at 4 months. We are at 4.9 months. At the same time last year, it was at 3.8 months of import cover. So that has also ensured that we have sent a signal of stability. And therefore, you don't expect the shilling to depreciate, because the shilling can only depreciate if the demand on the dollar increases, and therefore, when you have a strain in the demand for dollar, then the shilling would lose ground. The other reason for the stability of the shilling, because the next slide is also about the stability of the shilling, which has stabilized at 129, is because we haven't demonstrated or sent a signal to the international financial market that we are not likely to pay our debts. We managed early this year to liability manage to pay 2027 Eurobond debt that would have fallen due in May 2027. In fact, a few weeks ago, we again paid the bulk of the 2028 Eurobond. And therefore, from now to 2031, we have no pressure at all in terms of external financing of the commercial debt. So that is why the shilling is basically stable. And you can see the stability is not just against the dollar. The stability is against other currencies, the sterling pound and euro. You can see the gap is basically the same. So it is not about manipulation, as some people wanted the world and everybody else to believe. Adanayo mwanchu murireria magega yomuraibwense Dr. William Samuel Ruto kubaliera eira bamenyi bekenyorogia ilimeshuke ekyukerange nenka yaye imya Transmara
yoko babekera chinguru cy'umurero ase chinseme icho niga abantu batatukurwa ekenyorekyo banarigwe n'abanyanyimbo magiga yogo saganwa n'abamenyi be chinseme icho ekero banyorekanete bakoiba merandi yoko beka chinguru cy'umurero ase nseme iyo kwangana no mobisa Samuel Saidimu niga atebruna abakagerwa abo bobwibi bwemerande n'abanyakonda batenerete umurubiri uyo chinga kibabekera byara na gwikigwa asegeta seni ky'abanyanyimbo gya Kilgoris abwase baganyete gwikigwa mutu bwekigambero. La kwanza ni kushukuru area chief Bwana Samuel Saidemo na OCS Kilgoris Police Station kwa sababu wakati chief alipopewa habari na mjukumi alikuja kwa uwepesi na OCS pia wakakuja kwa uwepesi wakaweza kunasa wale waizi, ambaye tunashangaa mhusika mkuu ni yule ambaye alikuwa anasimamia hiyo kazi kama supervisor ambaye anaitwa George Omolo. Lakini tunashukuru sana vyombo vya usalama kiongozwa na Bwana Chief na pia OCS. Jambo la pili ni kwamba tunashukuru Rais kwa kutukumbuka kama majirani, kwa sababu naona ya kwamba hapo tulikuwa kwa giza na akaamrisha ya kwamba tuwekee stima kama majirani. Lakini imekuwa sasa huyu jamaa anaitwa George amekuwa kisungumkuti, kwa sababu tangu aanze hiyo kazi mwezi wa 3 hadi wa sasa hakuna tumaini ya hiyo kazi kuisha. Kwa hivyo tunaomba usaidizi kwa serikali waweze kuingilia kati ili kwamba hiyo kazi iishe kwa wepesi. Tulipewa na rais project ya stima, alisema kila jirani wangu awe na stima. Lakini mahali sasa tuko hatuoni hii stima ikiendelea, kwa sababu kama vitu zinaibwa itapatikana tena wapi? Mwito OCS Kilgoris Police Station, tukaandamana naye tukampata watu wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwingine alikuwa ametoroka, ameepa akatoroka, lakini tukanasa watatu. Currently tukaleta mpaka kwa station, sasa kwa station Kilgoris Police Station, of which kesho watapelekwa kotini. So tunashangaa supervisor ambaye amepewa achunge hii project ya stima, niye mwenyewe ndio sasa amekuwa mhusika mkuu, anaiba, anauza vitu illegally, mawaya stima, cables. Mbeleni alikuwa amehusika, ameuza drum 6 na black cable drum. So tunashangaa hii maendeleo stima tumeletewa na Mheshimiwa Rais Ruto kwamba tuweke stima, lakini walagai wamekuwa kama huyu George supervisor ndiye anauza na turudisha huko, na tulikuwa tumefurahi, wananchi walikuwa wamefurahia, lakini awakora sasa wanaiba vitu ya stima wanauza. Soko chore Soko TV oboro subo mugusi na boigombye mana soko bwatia mayaye chinse isato chia boro botuko na wikira buno tugoikira mwerio ase obotuko bwa bono gochakira ankyo gochakira chinse 12 cheke mambia goika chinse isato no chikomerana Amonere Innocent Onyango na Diana Nemo asomurobirwe Wensoko bwa kire na kuganirie obotuko bya eliatariane Ishmael Mogere. Eye Soko